po le atua tuvale, po le sawa, po le onge, po le lavalava, po le pangatia, po le pelu. Whapei on tūsia. Ona oe wa whasio ti ai mātou ia souma. Whatawina i mātou pei o mā moe whasia. A ua tātou manu māloa iai i nei mea umalawa. Ona o ia walo whamai a te tātou. No whalongo i la ongole sa whai i nei ritai au. We are more than conquerors. O le upuna na whalongo mai ai. Ia o lea la ua mai i. Wa tātou manu māloa a iai. More than conquerors. E iei la le laina le e selemana i whai mai. A ua tātou manu mālo a ia i nei mea umalawa. Ona o ia walo whamai a te tātou. Saulo whai puto suma le walu. A wā ua ou mauti noa e le mawhaia e leoti po o leola, po o angelu, po o alii, po e malolosi, po mene iona po me atali, po le maualunga, po le loloto, po se tasi mea na whaia e le mawhaia ia mea ona whaatea e seina mai i tātou i le lofo le tua o loo ia Yesu Keriso. Po le mai, ia e ele mele si le tu ino nai lo le mai, o le oti, whai mai, e le mawhaia le oti. E oti o tangata tanu panapala, e le aru e sei le lofo le tua. Foi teime o mai maftanga ia tātou, ia o tātou manatu, por me eu e isu tātou se, ia isu tātou whale tonu, ia por me eu le alofa mai le atua, por la meu tu poinei me uma, a leo tātou loa whai mai, ua ou mauti noe le mawhai a le oti, po le ola, po angelu, po alii, po e malolosi, po me nei ona po me atali, po le maualunga, po le loloto, po se tasi me na whaia, e le mawhaia ia me ona, whaatea e se ina mai tātou mai le lofa o le atua, o le lofa o le atua, o loo ia ke riso Yesu lo tātou li. Hallelujah, pe mai tangata, e le sui ai le lofa o le atua. Pe oti tangata, e le sui ai le lofa o le atua. Aisa, a wā whoi toi tu lai mai tangata le. E le aisa me mwhai, po le pelu, po le onge, po le puapuanga, po le lavalava, po le ato tuvale, po alava ngisi mea, le mawhain whaatea se na mai tātou. O whanongo longo a, te taimi matano matina Susana i lungo le telefoni. Ia o la utala le whaiai, ia toa lo loto, mai e whanongo lango i le atua. O le au o tātou whanongo longo atu. Ia te aua ia ma le tūlanga i, e le taunto i mawhaiana, e le taunto i talia ina e tangata o wa alele, po le fisa malanga, to e malanga mai peto ti sa wa alele tina. A leu tātou whenua ia, o i nātou te loa i se whamahoni o le atua. Whamahoni o le li. Mai le ai se mea e whaingatai le atua. Kene se suma le varu pa suma le whawa mai le atua, i ai se mea e whaingatai e yo. Le se mea. Mai le luka mua tō suma le fitu, e le ai se mea tasi e le mawhaia e le atua. He can do all things. All things are possible to those who believe. Mareko iwa foi polusu ma tolu foi mai e mawhaia mea lava i le e whatutua. All things. All means what? All means all. All things are possible to who? To those who believe. To you. E whaingofie e mawhaia. Whalong longo e mānei o mun mauta mai arina. E le amatanga o lana tautinonga whapea. E mamai umana na kou whale. E fwoi teime whapea mai, o whe e meo mai, ngei mai se. Por me e o mai mai le atua. Le hai, o le mai le o se mea mai le atua, o le mai. Sickness is from the devil. Not from God. Not from our Father in heaven. Sickness, all sickness is from the devil. O mai umalava e mai i te Apollo. So se kai mea la mai i te angata. O ki Apollo, le mwhainga sau e whapea, I am the Mr. Devil. O leo ke sau, se wawai po i le laku whai mai. E le sau le ki Apollo sa whapea ngā whapea, ia o le mai, laku kensa ia oi. O lan mai ke mga oi, ia luaku le mga wakaka ia oi. A luaku le oso whapungi mo ia oi, le hai. E sau ki Apollo e mai le mai. Ina ua vava ai mai mantua fo tatua o ina mene o te moni e reader ke mongi mafofo tangata
E va ai mai lor ke mo ka ke fia mo me sumari aka lom pak fa pe a o mawala lo wa vango de di dia wala ke va ko fia suka e ora se yo va ia kulane me ora pinge lo e saur ke mo nge mai le mai ina ua matala fai to toa matatala tangata fai to toa ile mai e saur ke apolo e mai le mai ina ua va ai mai ona mata e fia un me lolo o nga fa mai e lole o al waku fa mai fa mer fo mai e kipi me lolo ko kele o tangata tau sami me lolo ko kele foi kanga kala e mai me lolo vi ia le li o le sesio ko fa yanga me fa talo fo lo to ma fa o ke o se asa ai me lolo to tele tangata fia malolo ai le ma fa na controller le ma fai Paolo me fincale controlling or causami e vai a culo causami ca ma for fan cocola lea ca fa longo co ca feelings mo ca emotions mo fa longo ca fia ingo qua ala e fai me fo mai e le to e tau ma fa o se mi fan so ma dia e ala langa ma mai ska o fia fa spovi ala fa sa fo ma si mai lo am pe fa sa fo mai ngai ke fai lo tua o stai fo mai uno ya vi le tua sana be strong ya tolo loto ya au te fa vai o le mai e ia e tamo fai fo le lo loto toa fight back ia i lo fusu mai o le mo te fusu atu amen ia le au te fefe au te popole e te fefe loa mau lo lava ngor ki apol o lo o soi fua mai lava li teimine se tasi tina na le anga ona fatu ngao ua le manao e fa mamalo no toto ai ua ioelo no loto fa malo longa sa matua ngase le anga ai o ma teimine lau ko si limi ko kuru ko halu le ko lau ko fa ngaluanga o matua fa malo loe le tua ona fatunga haleluya le foi ala la tu tamale fa nela no mori mau ele mana fa mama o le me yelo no loto mo no tatunu o ngai ngalu e mai le tua a e foi se stangata o wone fo mai sa une fa mama o te fefe ai a tolo loto ye loe ke le fa mama Aleluia. Ai kam fai uskai fo o le stangata mai o te le mana o fa malo toto a le halu i or kausami. Ya via le pat fia o au. Hallelujah. Na o sina pa ia to tato siu silea tato malo loi loa ia em fai no la un su minute. Hallelujah lo tato yai le vaenga le o le tato siu silo le unity po le Loto Gatasi po le Loto Fantasy po le Manatu metasi unity o se mea silio na taua mai o le finangalo foi leo le atua mo i tato. Unity is a mandate from God. It is not an option. Ele option le unity ele mafai na fa pe a mai o ke fia yai I me le pe e fia yai o le unity pe le ai ele fili ele se choice fa le unity ele option. Unity is a mandate from God or our assignment. Unity is our assignment. It's something to do. E yai ro ka ko effort e yai tatu ngaluenga e fai o le unity foila e mafua ona tutupu manuia ma famanianga I totono le kanisi ono le tau te fatala no le unity in the church le Loto Gatasi le totono le kanisia e tele la me tutupu e kanisia ma fale tonu e tele kanisia ona ole le ai o sea le ai se Loto Gatasi fasola ma tata no le foi sa to fa fonga le tai au vi ia le me malava ia le foi fa fonga mai ma mori mai tato wo ma pa anga mai so tato TV fa talo fa tu lo sunga pastor Mike mo tato Kingdom TV channel ia lo fa pena no mo le noi New Zealand ia e fa sala la wai ia lo tato ia le Vaega Lima la le so soto na sina pa ia tua ia to fa wa tu ile la so rua
ele fesili o le sa u fesili ngia ai le tai au. E whaapea, why is unity in the church is so hard? Why is unity in the church is so hard? E sa mea lenga whainga kānga maua le Loto Gatasi tono e kanesia, la mea lenga misa au loku, la mea lenga ka ape au loku, la mea lenga misa mafukanga ki ngā, la mea lenga vai ai mafukanga kama, ele whapeo vai ai tātou, au le tenei o le whasoa in mele le unity, mo le tino ke riso, le whafonga maima mo le mau mai. E sa mea lenga whainga kāle, le unity tono o le kanesia. Sa mea lenga whainga taona o na toso mai loto tangata ina ia loto ngata stasi mai a mana tu natu me tasi. Tele io me sa faso hai. O me lava lea e tau mawhai e whaingo fia i ma tu fatasia ai whanau le tu loto ngatas. O le mele tau o lea. Humility. Humility. Whai fatasi, humility. Humble. Stay humble. Humble yourself. Ole me mua lea e mafua ai ona mawhai ona saulea matatou loto ngā tastasi ai. Aisea ona ese o tātou tupuanga, ese me tutupu mai ei tātou, ese whanea onga tātou tutupu ai hai, ese o onga tātou mātua sa o ai tātou, ia e tofu ala tangata malono loto. O whalongo lea onga te hawa mai, ese alo loto, ese lau loto. Ai tau te o maino ia Yesu. Taria au Yesu, taria lesi Yesu, ele ese le ke riso lea tau te taria in. So le Yesu la lea, ngā ke kosoa u matu tātou, ina ia tātou ia ili me tau lea. Unity in the church. Loto ngā tastasi, i to tono re kanesia. Hallelujah. Ole, ngā ruanga matau po lo se furu, o lo au mail fautuanga, ala apostolo i le tusi le aluka, a tusi le ngā ruanga mtau po lusu furu, fai po lusu ma le tasi, lusu ma le iwa, fōlele i le teimi o le ao, e se i lato, a o mai lo tangata ia mo lato ofu wha mamoe, a o luko whea ia, a o tangata o laia, la e tupu mai tono le kanesia. Te lo kanesia Yesu kai mingi, o ke ele i o luko la e loku ai. Ai whaftai le atua, whatalo whalo toa, mai whai, ele se luko me lea woilo. Te lo le mea le ona tula, e atu me wha, te lo mea le into tupu me whapea. So se kalesia kaua i misa, ma se au loku e whewawai hai. Longa winga lan mea le kupu ai, lai lo loko ai luko whe ai. A e whai taurunga luanga mtau po lusu fulfai po lusu mariva. O le fautuanga la apostolo, ma le auso la ave i le auso, whai mai. Wha ai tete. Ne te ua matu atu ai o mai a te o tou, ia i la tou e o mai ofu wha mamoe. A u luku whe ai. O le a onga lea, e tūlai mai tono e kanesia. O le mafuanga foi lea leo na tele kanesia whe vai ai. E o al whai whe au. Pike al whai whe au langa kamafuri le wheiva iai. That's my best. I o ngā whai ale whapenga. Ai la mea tūlai mai tono le kanesia. O le a whe vai ai. Ai te lor me maa nei e momo le kanesia. Po le pe fia whira kanesia. Ai a maua le kanesia. Mo te ngata umar mea tau o le loto maulalo. Loto maulalo. O i ngā e whaingo fia en tū whātasi. Ma loto ngā tastasi le kanesia. O i ala lano whainga tā mea tutupu. Lesi lea mea leina whainga tā. Hallelujah. O le whesili lea. Why is unity so hard in the church? Why is unity in the church so hard? Kasi le vaenga mua e te lea le afianga mwhainga tā ino loto ngā tastas. O le upu le o le pride. Ke loa mea le inga whainga kāanga loko ngā kasi le kanesia. O le pride. O le pride. E iai loa le wha maua lunga le loto tangata. O i nā loa e tutupu. Me whainga le inga misa au loko. O ngā tātou serious o le tau te tala noa le unity in the church. O le loto ngā tastasi tono le kanesia. A e mata tātou wawa aile o ngā paulo. Tusi le kanesia vai. E matua i tele o se kanesia tono ia kanesia Kaltia, kanesia Roma, kanesia Konito, kanesia Efeso, kanesia Filipi. E wone paulo, ma o e paulo ia loto ngā tastasi eisa.
o le kaua I misa fo ia o ia kalesia. Kua kule kalesia konito fai kengi. A fai tau le kalesia konito fai maia. Wa o Paulo, wa o mātou sa Apolo, mātou sa Paulo, mātou sa Kefa. E aua e ka uar ka ngaka ia tangata e whaiva iai o na tupu ai leo lea. Whewai hai tono e kalesia. A la tala Paulo la ea o ele kalesia. Na maliu ea Paulo esu ia I outou. Na papatiso ea outou ile ngō Paulo. Rona winga. Po wai lava te ngata. Whapenga foi le kalesia Yesu. Kai mingi. Ke lor mele tupu tele whaiva e kalesia. E whaiva e iaia te ngata e whaiva le te ngata. Ko ngā me foi mos whatai ta inga. A tu o tulunga si whai la unga. Whai maikala, whai maiskaka. Oki foi la mea kako. Pe whapenga te lo istangata. A ku kulose si whai la whai mai. Wow, kamala le ha ua sau. Whapenga mea tupu lotu I te minei. Ai te lo tangata o le atua. Po wai ai tu la I le upu. Praise the Lord. O ia ngā aisa. Langa o le upu a le atua. O le mana o mianga lai tono lotu. Ia Loto Gatasi. O le ana mafuanga. Au ve ese le pride. Au iei fose tangata o whaafonga mai. Iei le mele le pride lungo loko. Ia na o amata le tae au whaampea. Whai mai le tala Iakopo. E te e le atua I e whaamaualunga. God resists the proud, but He gives grace or more grace to the humble. Ele ai la se si me fo ia le atua le loto maulalo o le lofa tu no. A fa feta ngat fa maulunga. E ke le atua. A fa ye te le atua le tangata fa maulunga. Ele talia le atua, ele tausia le atua, ele pui le atua, ola mau lola ngor ke mongia. E ka fili sa ngo e lo tangata fa loto fa maulunga. A tatou matamata tu spaia le ai se loto fa maulunga na fi ai le atua. Tatou mai a Nebukadnesa o le champingi ngā lo fa maulunga. Ia lo tatou mamalama mena o ia Nebukadnesa. Ai o le sesi fa maulunga o mai teminei. E le se suinga. E le fa pea tangata. Ia o Nebukadnesa ngā kaimi o kaimi ai fa maulunga ene ko ia fa inga oi. Wa umar kaimi sa fa inga tangata fa maulunga o kaimi a fa maulunga tangata e solo le lava me to te sila fia me nga lenga kele nga mama istanga tal fa maulunga. To te sila fia me nga lenga fiu istanga ta su ala mai o fa maulunga. Manga o mia fa maulalo. Aisia langa kele yo penga fike loko maulalo. Isa ia lima suma fitu fa suma lima e no nofo le atua male o maulalo lo no loto. A fa fa maulunga. Fa lo kwa o fa fa kamaro fa maulunga. Fengo foi fa maulunga. God resists the proud. E ke ele atua fa maulunga. O ingala le ke le ai misa ma fa va inga. Ile fata oto su fitu fa pasumar fa. Fa mai fata oto su fitu fa pasumar fa. O le amatanga o fina unga. O le tu ina atu le o le vai. O le mea lea ina atu ia o le misa. Manu ua le tuputele. O le amatanga o fina unga. O le tu ina atu le o le vai. So se kangaka fi ngaua. Finga waku, finga mai, finga waku, finga mai. E wha maurulunga. Te lo tangata loto mauralo. E ne finga. Pai whananga longo e isi whai ngā finga. Ngā whai lunga. Ngā makau karakara ngō le mu. Se rengo whaku ia. Oi me whale. Se rengo ia whale. Se rengo whai aku. Ngā i uare ngā leo hai lunga. A le whai mai tala tuspa. E mai poto Solomona. O le amatanga o le whinaunga o lea. O le tui nā atu lea o le vai. Ia nge ke ukaku nge ngefu po lea lea mea. Fia whaita wina le version leo New Living Translation. Whai mai. Starting a quarrel is like opening a floodgate. O le floodgate. Ai wawa inge mo le o se whaitula whataita inga. O afi mo lia e halu le vai. E ila meia tau e floodgate. E iola tau gate. E sau a toa le vai ngofo i le whaitoa lea. E olo taimi e tango ia pa a matou o whaingaruanga. E ta tala lo whaitoa lea. Ngā kako maka le lea waku o le makua i maa losi o le vai lea waku. Te lei olo na afianga. Lea le whai maitana tuspaia. O le amatanga o le whinaunga. O lea. O le tatala ina leo le floodgate. O le ke lea mai o le tu ina atu leo le vai. Ai... Family Fapeotania, starting a quarrel is like opening a floodgate. So stop before a dispute breaks out. Ka hofingei
ai mangua ele kelele misa al fesili o fesa wole misa sa mo le pride fa me fesile ya kopo nei ya kopo fa mo mai fea tau ma misa o ya te auto ele ole nei e mai o to mana o leanga o lo tau yo to tino uma fa me fa pertani the consequence fa mai what causes fight and quarrels among you aren't they caused by the selfish desires kasile me le kupu fa va I kongo ikanesia selfish for me the version is easy. You fight and quarrel among yourselves. Do you know why that happens? It is because of the troubles in your thoughts. You want to do bad things that you think will make you happy. O fe vai inga kongo ikanesia. E ala e mafua maila I le faa maua lulunga o tangat. Ke lor kai mingi wa manga o miangi au loko maula e maulalo la tolot o mana o mia ni tangata fa e kanisia ina e maulalo la toloto hallelujah fa mai fata o to suma tolu fa se fulu na o fa mau lunga la va tu pole misa si o misa u mana ko kupu o le fa mai tu spaia na fa mau lunga e mafuai a o e fili e popoto ila to mai fa pe tania New Living Translation pride leads to conflict those who take advice are wise. Ke roka ngaka poko. E whea kula e lava ngala valuna I. O tangata poto na e whea tulo ia maria ia se ua lava ngā makanga ia ai le o le kangaka valena e whea kua se maria ua lava ngala e wha nono mako mai ane ai uka le manga o se mea na ngomo. Masonga wa leo wa ia la ia lea ala e wha nono longo mai ainga kua oi ke lo tangata na e wha maua lunga. Ke leo misa e amaka I kua whaleo. Ai o ngaru ku mai luma me ka ngaka. O mela nga ngo faya ku ke o mela le ke mga waya. Famaya tu spaia pride leads to conflict. O fese sa ingo fa fitauli tutupu. Lalma fuanga pride. Na o le fa ma o lunga lava tu pole misa. Fata o te su tol fa se fu. O ala misa ku kupu. Aka kupu e kongolo wahinga e mga kuole fata o te su tol fa se fu. Ei so mai lalo. Tala tu spaia na o le fa ma o lunga tu pole misa. Ngala fa ma o lunga sika ko mea o mai lalo. Ngala pisangea. Ei vai lu nga li ngala pisa vai. Ke fo lu le maudu makua lu misa. Momoko ni to su fa por us fu. Le sile me le ina tupu fe va ve inga ton. Te lol me le unity in the church. Po le Loto Gatasi tono le kanisia. E mana o mia le mo le spiritual side por emotional tangata ia matua fa le nga. Pa wale me le yonga fo ia me le ma fa ngofia ina mo le unity kongo le lo. Olea o le matua fa le nga. Spiritual and emotional immaturity. E alanga ma for kele o fe va ve inga kongo e kanisia. Ele ma kukua fale nganga tangata te lo taimin nei so se tangata ole tua wata tauna matua fale nganga fa mai mo ko nito sumar fa pulus furu le au soe au to te fata mai tin ma fa peta yane yo to fata ma me ile leanga ai yo to tangata matutu al ma fa o inga ko ka wa misangi au longa winga e kamaki uma ale fai mai fotuanga o fata mai tin ma fa fai do kwa o fakanga makua mai ka ko me uru fata lo felo try mai fai fakanga makua mai for my New Living Translation. Dear brothers and sisters, don't be childish in your understanding of these things. Be innocent as babies when it comes to evil. O le winga la leo fa matalanga fa Samoa le vai mai ia fa tama mea ile leanga ia fa tama mea ile leanga a ia tangata matutua ile mafau. Be innocent as babies when it comes to evil, but be mature in understanding matters of this kind. Ia tangata matutua o le Loto Gatasi male mautu male manuia male tafel manuia tono le kalesia o lea o le matua ile mafau tangata matutua. O te loa foi tasile mea le on fe va I te lo lotu o le i matu tu lava fa ma fo
ele o tala no matus pa e fole le matua la sina po le matua wa tele tau sanga le i o le matua o le anganga wa tele tangata o matutua ai e peipi la vola tua nganga they are babies but o tangata e tangata la iti e la iti tau sanga pe fata after i fast food tau sanga a waka i se lau kau sanga le ola fa le anganga ai fo tangata waka i se lau kau sanga le kingo ai fa ka i se furu kau sanga le fa le anganga e la hiki so o kai milan ngai e alanga manga o mia le unity ona ua matutua fale nganga tanga ai ala ona le maua se le unity le to tono le lotu pole kalesia e le i matutua fale nganga so manga o mia se o loku makukua fale nganga ona tangata e mafau fale nganga fai mai aua nei fata mai tin mafau peta iana ia o tou fata mea le leanga be innocent and has babies ia ai o toa tangata matutua i le mafafau but be mature in understanding ia matua falenganga o le fofolea mai mafua ona tasi ma loto ngatas tasanga o ia ni kelusiano matua sei talo mai ni kelusiano o matutua falenganga ata tau ia mata mai lungo tatu TV ia Faamanatu le tua ia te o ne fiaf. O le unity ta ua ia. Unity ta ua o le unity po le loto ngatastasi tono se lotu, tono le kalesia o se mea sili o na mana mia e tangata uma. A o ngai pointe ua avako e kakaunga kako a voite a kakaunga kako aru ese mai e mua o le pride. O ngai wha maurunga sis. Ai kau whalongo inga lo loko la a kau wa e lunga. E mwhaya o nga Faya o nga rebuke lo loko. But so ilalo. Swafa Yesu. So ilalo. Ele le mo fa maulunga. Ai esel matango fia o le loto maulalo. O le loto maulalo esel matango fia toi manaia. E te ola fia. E te ola te alofa i tangata. E te mawhaiona e whaia isi ngā nuenga. E mawhaia tangata mo loto maulalo na whai. Amen. E o foi fai au. Kele fai au le fai ko mai dalo. Hallelujah. Ai me fole fa fitai le tu o le o ina le tu o lo fai au. Vai fai o fai au nga mo le va, fai o fai au nga salu fa sa, fai au nga ru furu ka vale fai nga ma pu fale. Ele ko ilalo ya sisi nga me. Ar ko nga fole e ka fe. A me la fa ele le fu la sunga furu nga me. Ele aisis. I only example. Jesus is our ultimate example of humility. Ora kako lok, ora kako whaka ka inga ke le alea. Ile meta o le loto maulalo. Lea lai fai mai, ia lea o onga Yesu fai mai. A wā o te lei sau ina ia au auna mai tangata ia tiau. Aina o sau ina ia. Ina ia o au auna i tangata. Te lori mea sile on ta hua. So tangata loto maulalo em fai no serve. Sisile il ma recognize full fai pufasu malima fai mai fa petani fai mai for even the Son of Man came not to be served but to serve others and give his life as a ransom for many. Vai o Yesu ole halo le tu. A fai mai o te li sau e au ona mai tangata. Ai no sau serve tangata. Ia. O fai longa na loto maulalo. Fai ngai serving ale skangaka. O simple por sign por fai lo ilo ngai lo ai e loto maulalo. O lo mawhai nga e se vinga ni skak. E lea whainga polar ko inga mamalu nga ia oi. Lea whainga wai lea ia se si mamalu e kukusa mani mamalu o Yesu. O Yesu o yo le alo le tua o le tupu sisili o tupu a whamai a. E le isau au auna mai tangata. A nga sau e au auna i tangata. Hallelujah. For even the Son of Man came not to be served but to serve others. To serve people. Whapea ngā fui kakou. Ele ia sisi swafa sili, ale swafa Yesu, ale ngam fainga serve Yesu tangat, ale skangak. Faingai ngaru ko serve skak. Ai kangoi fai. O fai longa nai lo ai maulalo lo loto. Ya. Faingo fie na maule unity pe atato loto maulalo. Faamanatu tele le tu stato ainga, ya famne folia tu na tato wom paanga, ya one I misia ya joy Tuesday night. Pole solua nela ang fu nei ia o toi mau toi so tanga po so ongo tatu serious nei ia e ala ele tatu o tule unity
o le loto Gatasi. Whamanuia le tua ia te oe moro ainga, tono la inga, apply tono la inga loto Gatasi, apply so se mea lava, o le kile mwhai ai, humility, o le loto maulalo mwhai ai. Ta le loto maulalo, ka kele mwhai anga whai ngā mea o le unity. Ia, whamanuia tele le tua si tātou ainga, tātou tūlai mai, hallelujah mo le whamai ina o le tātou maftanga nea fiafi.